Okay guys, manggibi ka na itong tanan. So naman ko og trabaho. Share lang po na ako gamay no. O pwede ra pud padakon. So bisag unsaon na to na trabaho sa gawas no. Para ng mga sa opisina, or sa mga kompanya, sa mga food handler, bisag unsaon na to jud ay og trabaho sa gawas no. Di jud ta kahimo nga magsaligta sa ato ang mga bato sa panimalay. Di jud pwede. Di jud ta ka imbis nga mo relax ta og Sabado, din mo simbag Domingo, di gyapon ta ka relax. Tinuod lang mas daghan pa tag trabaho diri sa hinuon sa balay kay sa gawas sa atong panarabang nang ano. Mulimpyo pa ta sa balay, manglaba pa ta, daghan patang pang esikasuhon, mamilo, basta ay ambot na lang. So kapoy kay ko guys, kapoy kay kong lawas guys sa tinuod lang. Mani kayo unta ikatulog pag maayo. Kay siyempre manarabaw sayo kaayo mata. So karon guys sayo gihapon ko nigmata ganiha mas ni sayo naman kog mata ganiha guys, tinuod lang. Kay naay mo gawas sa balay ka manarabaw, musira pa ka sa gate, napay iring iro pa kanunon. So hinuon kami diri na tinabangay mami pero di mo ko kahimo og kanang di ko mulihok guys, tinuod lang ba. Lahi jud ning mga ano na taba no, nanay pamilya nga kanang kita na good mature jud atong mga una lahi sa una sa uban nga wa jud ko sa una wa jud ko pake bahala pero karon la na jud murag dili ko mahimutang og dili ko mobangon nang ano dili okay ra ko dugay ko maka pamahaw sa makapamahaw pa sa Sabado o Domingo. Akong pamahaw padulong na dito sa paniudto alas 11 or alas 12. Pero mula gina guys, kapoy kaayo. So, man ato ang papel diri sa kalibutan. Papel sa mga sa mami, sa mga mama, sa mga inahan, sa agwantahon na sa mga batanon karon abilang guro nila og sayon magminyo-minyo og sayo o nya hilak na igway bugas magkinulatahay pa paita ayaw mo alang-alang og minyo nagpareho mo sa mga sauna nga sayo ming nga minyo pero sayo kayo minit dawat sa mga responsibilidad mo ang intawon junggi dawat kay nabata na mi sa trabaho gagmay pa mi and then antod na nagko nga nahimo ng siyempre akong papa sayo namatay 6 pa akong edad so nabata na jud mi sa mga trabaho kay siyempre siya may kabuok igsoon share ko lang so ako ang kamanghuran bila ka ektaryang gunahon so mauna nga bata na mi sa trabaho maulang to guys ako nga cashier kabisig nagtuom ako'y trabaho sa una pastilan inektaryang gunahon mura to guys, thank you for watching ang todron naghanang gyapon trabaho